Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير جوم دالي وجاوزنا من لمبني ببني إسرائيل بيبيا النبي يعقوب بن البحر ما ينغو فأتبعهم جوكتي فرعون وجنوده يكونوا مكونغم بغيا كبور وأدوان إكجاجتوغو حتى إذا أدركه هاتو مبايهن دويكمو الخرق يولا غونغول كانكو فرعون قالوا إني آمنت ميقوم دينينون أنه وندم لا إله على ربتيدو غونغا إلا الذي سيونا أن الله جو آمنت به مقوم دينو دم بنو إسرائيل بيبيا النبي يعقوب وأنا من المسلمين وإني كو مجيادو كدي جبلي الله جابتي مو أنا كو جوني نون قوم دينتا وقد أسايتا قوم دي أيدينو قبل أدو هند وكنت لا تدا من المفسدين جيادو بونوبي فاليوم أوهند ننجيك من دندت ببدنك باندو ماندو من جبتان نيولا فيهن لتكون فيها لا تنيو لمن خلفك بين أرويه بباو ما آية ماند في باوغال الله في مكاميزي هاجوني سايا مصر وإن كثيرا نكدودكم من الناس إمردين ببين أن آياتنا غاي آية جامن دل غافلون كويل سنديبه walagad bawwa'ana gomɗi men hoɗini bani israila ɓiɓɓe annabi yaguba ɓen mo bawwa a sidiqin hoɗunde moƴƴude wa razaqnahum men arsikiɓe min attayibati laaɓuɗi dagiɗi famahhtalafu ɓe luutodirano hatta ja'ahum ha ari ɓe al ilmu gandanga inna rabbaka no joomi maɗa yagdi o ñaawoya e baynahum hakkude maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal fima kanu e konko ɓe laatino fihi e dina kay yahtalifuna e ɓe luutodira fa in kunta si tawi a laatike fi shakkin hiɗa e sikkitare mimma anzalna immorde koko men tippini ilayka faade e maɗa fas'alilladina awalandi ɓen yaqra'una alkitaba janggaynoɓe deftere tawreta nden min qablika do maɗa lagad ja'aka gomɗi arima alhaqqu gonga on min rabbika e murde ka jomima fala takunanna wa ta'alatu min almumtarin jeyaɗo e sikkitiɓe wala takunanna wa ta'alatu min alladhina jeyado ben kadhabu fennuɓe bi ayati llahi aya jalaɗen fatakuna sakkolatoɗa min alkhasirina jeyado e hayrube inna alladhina no ɓen haqqat ɓe jojji alayhim e dow muɗum kalimatu rabbika daaluyeji joomi maɗin la yu'minun ɓen ɗon gomɗinta walaw ja'atuhum haysi a addani haysi ariɓe kullu ayatin kala mujiza ɓe gomɗinta hatta yarawul adaba ha ɓe yi'a lette ɗen alalima musude ɗen falawla kanat laataki ha hande qaryatun yimɓe saare yedduɓe amanat ɓe gomɗina fa nafaha nafa ɓe kadi imanu ha gomɗingol maɓɓe ngol fewdo ka lette ɗen ari ɗon illa qawma yunus siwona yimɓe yunus ɓe ko ɓeɗo tun yeddi ha lette ɗen fokkiti yargol ɓe gomɗini allah yiltiti lette ɗen o yaafiɓe lamma amanu ɓay ɓe gomɗini kashafna anhum men hunci men ittani ɓe adabal khizi lette wirtere nden fil hayati duniya ka gurdan aduna wa mattanahum men dakmiti ɓe ilahinin ha e sa'i timmugollaje maɓɓe walaw sha'a rabbuka si joomi ma no falano la amana gomɗinayno man fil ardi ɓen wonɓe ka leydi kulluhum ɓe fof maɓɓe jami'an ɓe dendagal si tawino himo faala forsudeɓe ɓen ɓe gomɗina fewdo covid on waɗi ɗo aduna allah on fof wonno shutdown nde wotere fof ne'i kadi kulol ngol ɓay waɗi fof heƴodiri donc simo faala hollude doole yimɓe ɓen gomɗina e hoore doole fof gomɗinayi noodi piyu gotum pet ko wata fof hula dewtere kono accay woni ko innete ko hurriyatul ikhtiyar e suɓanoɗa hoore ma ta innuɓe doole walaw sha'a rabbuka si joomi ma no falano la amana gomɗinayno man fil ardi ɓen wonɓe ka leydi kulluhum kalmaɓe jami'an ɓe dendangal afa anta e ko annelaɗo tukurihun nasa doolata yimɓe ɓen hatta yakunu ha ɓe laato mu'minina gomɗinɓe
wama kana hanana li nafsin wonki wo wonki an tu'mina ndeki gomɗinta illa bi idnillahi sona e dunga e allah wa yaj'alu ima waɗa a rijisa keferu ngun ala alladina e dow ɓen la yaqiluna ɓe haqqilta qul yeeto ɓe nelaɗo unzuru ndaare madha fi samawati kon ɗum woni ka kammuli wal ardi ka leydi wama tuhni duncata al ayatu ayaje ɗe wan nudru e wajuji ɗin an qawmin ga yimɓe la yu'minuna ɓen ɓe gomɗinta fa hal yantaziruna yalli ɓe no habbiti illa mithla ayami allazina sona misal ñalɗi ɓen halaw feƴƴunoɓe min qablihim aɗo maɓɓe ɓuli yeeto ɓe yo nelaɗo fantasiru onon makka ɗo kadi habbite inni nomin mako mundude moɗo minal muntasirin komi jeeyaɗo e habbitiɓe thumma nu najji refti men danda rusulana nulaɓe amen ɓen walladina ɓen amanu gomɗinɓe kadhalika ko wono ni haqqan ko haqqe alayna e dow amen nunjil muminin dandugol gomɗinɓe ɓe qul maku yo nulaɗo yeeto ɓe sirkoɓe ya ayyuhannasu konno yo yimɓe in kuntum si olladike fi shakkin giɗon e sikke min dini immorde dina an kan fala abudu amin de mi rewata alladina ɗin sana muji taburuna ɗon ɗo rewde min dunillahi ko wori allah walakin si ko woni a abudu mi rewa e allah alladi on yatawaffakum tama e ɗo ruhuji mon ɗi wo umirtu mi yamirama kadi an nakunande mi laatoto minal muminin jeeyaɗo e gomɗinɓe wa an aqim mi yamirama kadi wondema fewtin wajhaka yeeso ma ngol liddini faade dina kan hanifan oñoɗa e dinaji nin fof artaka islam wala takunanna wa ta'alatu minal mushrikina jeeyaɗo e sirkoɓe wala tad'u wota noddu min dunillahi ko woori allah ma la yanfawka konko nafatama si a noddi wala yadurruka lorratama kadi si a noddali fa in fa'alta sa waɗi ɗum fa innaka noon idan ontume min azalimin haray a jama e toñuɓe hoorema wa in yamsaska llahu si allah meminima bi durrin sattende fala kashifa lahu ala ittowo nden sattende illa huwa si wona kanko allah kadi wa in yuridka si o muyanima kadi bi khairin ko moƴƴi fala radda ala ruttitowo li fadlihi moƴƴere makko nde yusibu bihi mo henna ɗum man yasha on mo faala min ibadi immorde jeyaɓe makko ɓen wa wal ghafuru kanko woni yafotoɗo arrahimu yurmeteɗo qul maku yonulaɗo ya ayyuhannasu kono yo yimɓe gadi ja'akum gomɗi ari on alhaqqu gonga on min rabbikum immorde ka jomi mon faman ihtada kala fewirɗo alqur'ana fa innama yahtadi andu ko fewani li nafsihi ko hoore makko wa man dalla kala majjuɗo sali alqur'ana fa innama yadillu andu lorra ko majji kon alayha yanta e hoore makko wa ma ana mimmi wonali alaykum ɓe dow moɗon bi wakilin deeno wattabi i jokku yo nelaɗo ma yuha konko wahinte ilayka faade maɗa wasbir muññoɗa hatta yahkumallahu ha allah ñaawa hakkunde ma yimɓe maɓe wowa ko kanko khairul hakimin woni ɓurɗo moƴƴude e ñawoɓe ɓe suratu hud simore fi annabi hud no jante e maggol makkiyatun ko makka nde tellinade taynulaɗo bisimillahi en puɗɗori inde allah nde janngugol nde simore arrahmani yurminayɗo julɗo e kefeero kanuna arrahim yurminayɗo julɗo tun kalahara alif lam ra ko allah tun andi ko faandi e ɗe karfe makko ɗo kitabun nde ko deftere ukimat ñeñama ayatuhu ayeje mayre on thumma rewti fussilat nde finsita milla dun immurde ka on hakimi ñeñoɗo habiren humpitiɗo alqur'ana ko ñeña kadi sa ndaari alqur'ana ko ɗum waɗi ɓeyninde ko nde mu'jiza ko nde ronkinde yimɓe jinna fi hon ɗum no nde woniri noon tagaɗo wata waɗirde noon ko allah tun wawini waɗirde noon joni cortewol be cortewol sa wattani hakkil ka qur'an ɗi fof majji suratulol be suratulol lannode ayeje ɗen a taway aya arano on no lanniri noon ko noon ɗe a fof kadi lannirta ha ka fe joni hino washamsi wa duhaha hay ko ha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha ko ha tun ha wala yakhafu gubaha ok tawa noon ayeje ɗen na pi hunde wotere ɗe woni yewtude ko fi piiji sertuɗi kono hara lannorde ko gon ko ɗoni ukimat ñeñama koko ñeñal waɗira ayatu ayaje mayre on mil summa refti fussilat e funsita kadi ɗi fensita milla ɗum immorde ka on hakimi ñeñuɗo habirin humpitiɗo allah ta'budu wonde ma wota on rewde illa la sona allah innani no min lakum wonande min no immorde ka makko nadirun ko min jertinowo o basirun ko mi wewlinowo kadi wa an istaghfiru insine rabbakum ka joomi mo thumma tuubu refti tuubo ruttoɗon ilayhi faade makko yumattikum o dakmita on mata an dakmitande hasanan moƴƴude ila ajalin ha elajal musamman toɗɗangal wa yu'ti o okka kulladhi fadlin kala joom ɓural fadlahu ɓural makko ngal wa in tawallaw si on ɗuurike fa inni no min akhafu miɗo huli alaykum e dow moɗon adaba yawmin lette ñalade kabirin mawnude ilallahi ko faade ka allah marjikum woni ruttorde monde wo huwa kanko ala kulli shay'in e dow kala hunde gadirum ko wawɗo
ala nane faamo innahum no naafiqiɓe ɓen yathnuna hiɓe sowa sudurahum ɓerɗe maɓɓe ɗen liyastahfu fiyo ɓe suuɗo minhu immorde nelaɗo ko fi hombo o aya ɗo tippi oɗo zakaral qurtubi inni o aya ɗo ko tippi fi mo ƴetti an ibni abbasin anna al akhnas bun sharik ko inneteɗo on akhnas bun sharik naafiqijo kana rajulan hulwal kalami o hari ko gorko mo weli haala ha feƴƴiti yalqa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama bima yuhibbu o ardana ka nelaɗo no nelaɗo yiɗiri non net o ndaara ko on ɗum nelaɗo faala nanude o wowlanamo ɗum ko welata kon nelaɗo wa yantawi lahu bi qalbihi ala ma yasuu hakke non ko huli hara simo jooɗi yeeso nelaɗo o sikka ko mari kon ka ɓernde ngaygu ko marani kon nelaɗo o ƴetta doloke makko on o suuma ɓernde makko nden o waɗa ni o sikka allah yeetoto joni nelaɗo e aya wondema heeko han konguɗi ɗi wondema ɗin wowlande e ko miijani ma kon ka nder ɓerɗe makko ɗum no seedi donc si o ari ka nelaɗo mo jooɗi yeeso nelaɗo mo wolande nelaɗo ko welatamo kon haray mo ƴettude kadi doloke makko on o suuma ɓernde makko nde moƴƴa allah ini noon me konko ɓe woni buumorde o inni ɗo joni noon ala nane faamon hina yastahsuna sanga ɓe buumorta siyabahum jonci maɓɓe ɗin ya'lamu allah no andi ma yusirruna konko ɓe woni suuɗude ka nder ɓerɗe maɓɓe wa ma yu'linuna konko ɓe woni feññinde ka kundule maɓɓe innahu no kanko allah alimum ko anduɗo bi dhati suduri gundoji ɓerɗe wa ma min dabbatin ala e jon wonki fil ardi ka leydi illa alallahi sona koye jungo allah woni risqu ha arsike muɗum o wa ya'lamu kanko allah imo andi mustagarraha ñiiɓirde munde wa mustawda'aha e sin ɗum si maayi honto wattinoyte kullum kala piiji ɗin fi kitabin no ka deftere lawhil mahfuz mubinin ɓangude bindi wa huwa alladi ko allah woni on lanɗo halaqa samawati taguɗo kammuɗi ɗin wal arda e leydi ɗin fi 6 ayamin e nder balɗe 6 wa kana laati arsuhu arsi makko on alal maika hoore ndiyan liyabluwakum fi yo jarribon ayyukum kombo e mon asanu ɓuri laɓede amalan golle wala in qulta mi wundi si a wi'ani ɓe yimɓe nelaɗo innakum no onon mabusuna ko on immintinteɓe min badil mawti ɓawo mayde la yaqulanna ma wi'u alladina ɓen kafaru yedduɓe in hadha o alqur'ana wonali illa sirun si wona mbilew mubinum ɓangugu wala in akharna mi wondi si men nennaniɓe anhum gay maɓɓe al adaba lette ɗen ila ummatin ha e dumunde ma adudatin lintaɗo la yaqulunna ɓe innay ma yahbisuhu ko hon ɗum jogitiɗe e lette ha joni haɗi ɗe arano ala nane faamo yawma yatihim ñande lette ɗen aroytaɓe laysa ɗe wonali masrufan wonciteteɗe anhum gay maɓɓe wa haqa bihim tippo e maɓɓe ma kanu konko ɓe latino bihi e muɗum yastazi unay ɓe jalkita wala in adaqna al insana mi wondi si min meeɗini neɗɗanke on minna immorde kamen rahmatan moƴƴere nema thumma riftina za'naha men jaɓitinde men wippiti min e jungo makko innahu no kanko la ya'usun ko taƴotoɗo kafurun dullowo wala in adaqnahu si min meeɗinimo kadi na'ama a moƴƴere nema baɗa darra a ɓawo sattende massatu memu ndemo la yaqulanna ma wi'u dhahaba sayyi'atu bonɗi ɗin yahi anni gayyan innahu no kanko la farihum ko weltotoɗo fakhurun mantotoɗo illa alladhina sona ɓen sabaru muññotoɓe fewdo sattende wa amilu salihati ɓe golla golleji moƴƴi ulaika ɓen ɗon lahum noden ɓe mahfiratun yafanede junubaji wa ajrun e joddi karimun teddude kabirum mawnude fala allah kano gasa an nelaɗo tarikum ko a tertotoɗo baɗama yuha yogay konko no wahine ilayka faade maɗa wada'i ɗum ko ɓittay ɗum kadi bihi saabu ko ɓe yeddete kon sadruka fondoma on an yaqulu fiɓe inni lawla unzila ko hanno tippine alayhi e dow annabijo kanzun ngalu aranayo yawka lumoji o yeeya fino wuurira aw ja'ama hanno ara ma'ahu wondude makko malakum malaykankejo mono gonginamo hara so woli on malaykajo confirma inna ko gonga innama anta andu no anne laaɗo nasirun ko a jertinowo walla ala kulli shay'in dow kala hunde wakilun ko den am yaquluna kaɓe wiya iftarahu ko nelaɗo fefindi alqur'anare nden qul yetoɓe nelaɗo fatu onon kadi adde bi ashri suwarin corteji sappo mislihi sifa alqur'ana muftarayatin fefindaɗi waɗu noddon man istatatum kala mo wawɗon noddude ko walla on min dunillahi ko woori allah in kuntum se tawi on laatike sadigina ko gonguɓe wondema ko nelaɗo sinci qur'an onon kadi sinci e corteji sappo fa in lam yastajibu lakum si ɓe jaabitaki on e koko wowlanɗon ɓe ɗo fa alamu ande annama unzila wondema nde alqur'anare ko tippina bi ilmillahi koye gandal allah
wa an la ilaha ala reweteɗo e gonga illa wa sona kanko fa hal antum yalli ono muslimuna ko jebbilotoɓe. Man kana kala laatiɗo yuridu himo fanduri golle makko ɗen alhayata duniya heɓugol gurdan aduna lannay ɗan wa zinataha e cuɗari mum ndin no waffi ilayhim men timminanay ɓe amalahum joddi golle maɓɓe ɗen fiha ka aduna ton wa umar kamɓe fiha ka aduna kadi la yubhasuna ɓe ɗuytantake e joddi ndin. ulaika alladina kono ko ɓeɗo woni ɓen laysa lahum haray alanaɓe hande kadi fi lakhirati ka lahara illa naru sona yite nge. wa habita hara fuwima sanawu konko ɓe golluno fiha ka aduna wa batilum ko mere ma kanu konko ɓe latno yamaluna ɓe gollayno. afaman kana e ko on laatiɗo ala bayyinatin e dow ɓanganduye min rabbihi immorde ka jomi makko ɗum ko nelaɗo wa yatluhu hara kadi no jokkimo shahidun seeditotoɗo minhu iwruɗo ka Allah ko honɗum woni kadi on seeditotoɗo ɗon ne ko Jibril. wa min qablihi no adi kadi alqur'anare nde o okka nden kitabu Musa tawreta Musa o imaman ko ñentintende wa rahmatan ko de yurmede. ulaika ɓeɗo yuminuna bihi ɓe gomɗinayi alqur'ana o man yakfur bihi kala yedduɗo alqur'ana min al azabi immorde feddeji ɗin fannaru ko yite ngen maw'iduhu woni fodore makko nden. fala taku wota laatu fi miryatin e sikkitare min no immorde alqur'ana innahu no alqur'ana alhaqu ko de gonga min rabbika ko iwrude kadi ka jomi maɗa walakinna aksara nnasi kono ko ɓuri ɗude yimɓe ɓen la yuminuna ɓe gomɗina ɗum. wa man aslamu ko hombo ɓuri toñude ala mimman iftara e ɗi on fefiniɗo alallah yo fawi allah kadiban fenade. ulaika ɓeɗo yuraduna ɓe weeɗi toyte ala rabbihim ka joomi maɓɓe wa yaqulul ashhadu seedeɓe ɓen wi'a ha ulai ko ɓeɗo alladina woni ɓen kadabu fenunoɓe ala rabbihim e dow joomi maɓɓe ala nane faamu lanatullahi kuddi allah ndi woni ala zalimina e dow toñayɓe ɓen. alladina ko ɓen woni ɓen yasudduna sakkotoɓe yimɓe ɓen an sabilillahi gay lawol dina Allah kan wa yabhuna ha ɓe ɗaɓɓana dina kan iwajan oñare wo hom kamɓe bil akhirati fi immitangal kalakara hum kamɓe kafiruna hiɓe yeddi ɗum. ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo lam yakunu ɓe laataki mujizina hiɓe laawo fil ardi ka leydi wa ma kana lahum alanaɓe kadi min dunillahi ko wori Allah min awliya a weldiɓɓe kono dandaɓe. yudaafu lahum ɓe sowanoyte al adabu letta ɗen ma kanu ɓe laataki kadi yastatiuna hiɓe wawno assama heɗagol gonga on wa ma kanu ɓe laataki yubsiruna ɓe yiyayno gonga. ulaika alladina ko ɓe woni ɓen khasiru perdimɓe anfusahum wonkiji maɓɓe ɗin wa dalla anhum majjiriɓe ma kanu gonko ɓe laatno yaftaruna ɓe fefindo. la jarama sikke ala annahum no kamɓe fil akhirati ka lakara humul akhsaruna kamɓe woni ɓurɓe hayrude. inna alladina no ɓen amanu gomɗi ɓe wamilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi wa akhbatu ɓe yankini ila rabbihim faade ka joomi maɓɓe ulaika ɓeɗo ashabul jannati woni yimɓe aljanna hum kamɓe fiha nder ɗo khalidun ko luttoɓe. allahumma jalna mahum. mathalul fariqayni ko woni misal feddeji ɗin ɗiɗi gomɗinɓe ɓen e yedduɓe ɓen kal ama no wayi wano bunɗo wal asammi paho wal basiri e yi'o wassami nanowo hal yastawiyani hara ɓe ɗiɗo no fota masalan e misal afala tazakkarun e onon on wajitotako. wala gad arsalna gon mbimen nuli nuhan annabi nuhu ila gawmi faade ka yimɓe makko ɓen o inni ɓe inni no min lakum wonande on nadirun komi wajotono mo binum ɓanguɗo waaju allah tabudu wondema wota on rew illa llah sona allah inni no min akhafu miɗo huuli alaykum e dow moɗon adaba yawmin leppe ñalande alimin musude si tawi on rewi sanam. fagalal malaw hooreɓe mbatu ɓen wi alladina ɓen kafaru yedduɓe min gawmihi immorde yimɓe makko ɓen ɓenni ma naraka menen min yi alima illa basharan sina ko a ɓandinkejo mislana yerujo amen wa ma naraka min yi alima kadi ittabaka no jokkuma illa alladina siona ɓen humɓe kañum araziluna jasuɓe ɓen hakkude amen badiyar ra'ay ko ɗum ɗo woni ko feeñi kon e feere nden. wa ma nara lakum min yi'anali on kadi onon an e ɓe gomɗinɓe ma alayna e dow amen menen ɓe gomɗinalima min fadlin ɓural on ɓuramen fu balsi ko woni tode na junnukum meɗen sikki on kadibina ko on fenoɓe. gala o maki ya gawmi kono yo yimɓe am ara aytum yetela in kuntu similatike ala bayinatin e dow ɓanganduye min rabbi immorde ka joomi am wa atani o kilan rahmatan moƴƴere nema min indihi immorde ka makko ko ummiyat ɗum noon onon suuɗama alaykum e dow moɗon anulzimukumuha emmen faway on jaɓugol ɗum wa antumara onon laha wonande ɗum kaari hunayi ɗo gañi ɗum.
wa ya qawmi onni kono yo yimɓe an la asalukum milandaki on alay e dow yettinalngol on nelal ngal malan jawdi in ajri a joddi andi wonaali illa alallahi so wona e junngo Allah wa ma ana mi wonaali bi taridi alladina raɗotoɗo ɓen amanu gomɗinɓe innahum no kamɓe mulaɓu rabbi ɓe hawrewe joni maɓɓe walakinni si ko woni tum min arakum mi yi on qawman ko yimɓe taji haluna majjuɓe wa ya qawmi onni kono yo yimɓe an man yansuruni ko hombo wallatanmi min Allah immorde lette Allah ɗen in tarattuhum si mi raɗike ɓe takko an afala tazakkarun onon o wajitotako wala aqulu lakum mi ala on wi'ande kadi indi miɗo jogiti khazainullahi sottirɗe ngaluji Allah ɗi wala a'lamul ghaiba mi anda kadi ko wirni kon wala aqulu mi wi'anta on inni no min malakum ko mi malaikankejo wala aqulu mi wi'anta kadi lilladhina ɓen tasdaru ɓe wirton ayunukum gite mon ɗen lan yutiyahumullahu Allah hokkataɓe khairan ko moƴƴi Allah ko Allah alamu ɓuri andude ɓe ma fi anfusihim konko woni ka nder wonkiji maɓɓe inni no min idan on tuma si mi wi on ɗum ɗolla mina jalimin hara mi jeyama e toñuɓe gaalu ɓenndi mo ya nuhu ko an yo nuhu kadi jadaltana gomɗi a wenjimen fa aksarta ɗuɗɗini kadi jidalana wenjugol men ngol fa atina joni addanimen bima ta'iduna ɗe lette ɗe wonɗa men kambirande in kunta si a laatike min assadigina ko a jeyaɗo e gongol gaala o makani ɓe innama yatikum bihi andu ko addanta on ɗen lette allahu ko Allah insha asimo faala wama antum o wonali noon kadi koye bi mujisina lawotoɓe wala yanfa'ukum nafata on kadi nushi laaɓal angal in arattu hay si tawi miɗo faala an ansa lakum de mi laaɓanta on reedu in kana law si tawi Allah laatike yuridu kanko ko faala on an yuhwiyakum ko nde bewinta on huwa ko kanko rabbukum jeeyi on walay ko faarati ka makko turjauna ruttete ɗon kadi si on maayi am yaquluna kaɓe wiya iftara ko nelaɗo fefindi alqur'ana qul yeetoɓe e niftaraytuhu si tawi ko min fefindi alqur'ana fa alayya harayno fawi mi ijrami bonnere an nden wa ana min bari um komi woɗɗitiɗo mimma tujrimuna immorde onon kadi konko bonnoto wa uhiya wahaynama ila nuhin faade nuhu annahu wonnema lan yu'mina gomɗinta min qawmi ka immorde yimɓe ma ɓen illa man qad amana siwona yiruɓe gomɗinɓe ma fala tabtais wota suno bima kanu sabu koɓe latno ko yaffaluna ɓe golla wasna il fulka moƴƴin laana kan bi ayunina en nden kamen wa wahayna e yamirore amen wala tu khatibni wota yewtan noon fil ladina fi dandugol ɓen jalamu toñuɓe innahum no kamɓe mukhraguna ko yoleteɓe wa yasna'ul fulka o fuɗɗi moƴƴingol laana kam kanko anabi nuhu wa kullama marra tuma kala feƴƴiri alayhi e dow makko mala un jama min gawmi immorde yimɓe makko ɓen sahiru minhu ɓe jalam ɓennamo a kunta bil amsi nabiya fa asbahata al yawma najjara ɓenna hanki ari ko a annabajo wajotoɗo a wonti menisiejo kadi ɓe jalamo mais kanko e mo andi Allah inni si a moƴƴini laana kam mi adda e ndiyan iwraka leydi goɗɗan yalta ga goɗɗan iwraka kammuɗan fotta e nder balɗe 40 non stop mi yola kala ko woni kaɗuma donc kanko mo moƴƴinde laana kam kanko mo andi mo wendi on information ɓeya no arde makko galaw inni ɓe in taskharu minna si on jali men hande fa inna no menen naskharu minkum men jaltoto on jango kama taskharun wonɓe men jalirde ni hande fa sawfa pellet talamuna on anday man yaatihi ko on bo aroyta e muɗum adabun lette yuhzihi hersinayɗemo wa yahillu tippo alayya makko adabun lette muqimum duumiɗe hatta ida jaa ha ɓay ari amruna yamirore amen nden fi addugol lette ɗen wa farat tannu suluji ɗin fo fati Allah yeetino anabi ɗum oyni ko honɗum woni sayn ko honɗum hallete lette ɗen hewti kami adda ndiyandam ko say mo kala e moɗon ka nder suudu mum taw huɓɓata ɗon yiite ngen say o yi ndiyan no fata yalta ɗon andu lette ɗen hewti kala haray ƴawoy ka batu galan ko ɗum woni hatta ida jaa ha ɓay ari hewti amruna yamirore amen ɗen fi addugol lette ɗen wa farat tannur suluji maɓɓe ɗin fof fati ɓulna min wi'animo ihimil rondo fiha ka nder laana min kullin kala piiji ɗin zawjay nisnayni noneji ɗiɗi residiraɗi gorun e dew wa ahlaka e yimɓe ma ɓen illa man sabaga siwona ɓen ɓe aditi alayhi e dow muɗum algawlu konngol lette ɗen wa man amana e ɓen gomɗinɓe ma wa ma amana gomɗinano noon ma wondude makko illa galilum sowona seeɗaɓe ni wagala o maki irkabu wagala Allah darani ɓe irkabu waɗɗore fiha ka laana bismillahi ko inde Allah majre ha woni dogirde laana kan wa mursaha ko ɗum won kadi woni darode laana kan inna rabbi no joomi Allah ghafurum ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo wa hiya hari laana kam tajiri bihimi ka dogida e maɓɓe fi mawjin e wala walaji kal jibali wawɗi wano pelle
wa nada nuhu annabi nuhu noddi ibnahu ɓiɗɗo makko on wa kana ɓiɗɗo makko on laati fi masilin e nokku woɗɗiteɗo o inni mo ya bunayya wan yo ɓiɗɗo an irkam ma'ana waɗɗo doye amen wala takum wata lato mal kafirin wondude yedduɓe ɓen gala ɓiɗɗo makko on innimo sa awi mi ƴawoyay ila jabalin faade e fello yasimuni gonɗon dandaylan minal ma i diyan ɗam gala annabi nuhu ma kanimo la asima ala dandowo alyawma hande min amrillah immorde yamirore allah nden illa man rahima sona on mo allah yurmini wa haala heedi baynahuma hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo kanko e ɓiɗɗo makko on almawju wala walaji ndiyan ɗam fa kana ɓiɗɗo makko on laati minal muhraqina jeeyaɗo e yoolaɓe ɓen wa qila wi'a ya ardu ko an yo leydi ibla i moɗu ma aki ndiyam maɗan wa ya samawu ko an yo asama aqli i an kadi jogito wa khidal ma u ndiyam ɗam ɓeeɓi wa ɓudiyal amru fiyake halkede maɓɓe o ñaawa wastawat laana kan fotodiro e alal juudi ka here fello innetego juudi wa qila wi'a buudan halkare wodanilil qawmi zalimina fi yimɓe toñoɓe ɓe wa nada nuhun annabi nuhu non noddi rabbahu joomi makko fa gala o maki rabbi joomi an innabni no ɓiɗɗo an on min ahali ko jeeyaɗo yimɓe am ɓen a fuuɗi lalle a danday yimɓe am ɓen wa inna waadaka no fodore ma ndelle ala haqqu ko gonga wanta ko an kadi akamul hakimi woni ɓurɗo nunɗude e ñawoɓe ɓe kono ɗum ɗo woniri gala allah dalani mo ya nuhu ko an yo nuhu innahu no ɓiɗɗo ma on laysa o laataki min alika jeeyaɗo e yimɓe ma ɓeɓe mbinni mi danday ɓiɗɗo ma on heɗaki ko wolanɗama ko innahu no ɓiɗɗo ma on amalum o golli golle khayru salin ɗe wona moƴƴuɗe si bemma inni ƴawru ko ya ƴaw so inni joldu ko ya joldu goɗɗo listinoto instruction si ɓenni waɗu ɗum waɗa ɗum surtout si goɗɗo no heccuma kala heccuɗoma ara mo andi piiji ɗin ɓurma hay so janga par ce que kanko e bimbiji ɗin ɓe o wogodirino e aduna o inni mo fala tasalni wota landitolan noon kadi goye ma laysa laka konko alanama biye muɗum ilmu gandal inni no min aizuka miɗo waajadema an takuna fi wota laatu minal jahilina jeeyaɗo e majjuɓe gala annabi nuhu maki rabbi joma inni no min audu bika mi molorima an as'alaka nde mi landotoma ma laysa li konko laatanakilan biye muɗum ilmu gandal wa illa tahfir li sa yafanakilan wa tarhamni yurmin ɗalan a kummi laatoto minal khasirin jeeyaɗo e perduɓe qila o wiyana ya nuhu ko an yo nuhu ihbiti jippor bi salami wondude kisiye minna immorde kamen wa barakatin e barkiji alayka e dow maɗa wa ala umami e dow moftaji go kadi mimma maka immorde ɓen wonduɓe e maɗa wa umamum e moftaji go sanu matti uhum men dakmita e ɓen ɗon kadi summa reftiya massuhum memaɓe minna immorde kamen ga adabum lette alimum musude tilka ɓe jantaɓe ɗo fi muɗum min amba il haybi ko jeeyaɗum e habaruji wirniɗi nuhi ha meɗen wahinede ilayka faade maɗa e annabijo ma kunta a latanoki annelaɗo ta'lamu ha hiɗa anduno ɗiɗo piiji anta an wala qawmuka wona yimɓe maɓen kadi andunoɗi min qabli hada ko adinde alqur'anare fasbir muññoyo nelaɗo fi ko yimɓe maɓen wonma kon tampinde innal aqibata no battane moƴƴe ɗen lil muttaqin ko fiwoloɓe allah ɓe wa ila adin men neli kadi ka adinkoɓe ɓen akahum musidɗo maɓɓe on ka dambe huudan on no inne huud gala o makani ɓe ya qawmi kono yo yimɓe an ubudullaha wotindine allah rewonmo malakum alana on min ilahin reweteɗo hayru tana makko in antum o wonali illa muftarun sona hiɗon fefido o inni ɓe ya qawmi kono yo yimɓe an la asalukum milannaki on alayi e dow yettinalngol on nelalngal ajiran joddi in ajiri an joddi andi wonali illa alalladi sona e jungo on fatarani taguɗolan afala taqilun onon on haqqilta wa ya qawmi kono yo yimɓe an istahfiru insine rabbakum ka joomi moɗon thumma tuubu refti tuube rutto ɗon ilayi e makko yursili samaa on so o wurta e asama on alaykum e dow moɗon midraran juurowo wa yazidkum o ɓeydana on quwwatan doole ila quwwatikum faade doole ɗe jogi ɗon ɗen wala tatawallawo tan hoccito mujrimina hara kon jumurimɓe bonki gaaluɓe inni mo ya huud hey ko an yo huud ma ji'itana a addanali men ɗo bi bayinatin ɓanganduye wa mananu menen men wonali bi tariki tertotoɓe aliyatina sanamuji amen ɗin an qawli ka fingol konngol maɗo wa mananu menen men wonali laka fi maɗa bi mu'minin gomɗinayɓe ma inna qulu min wi'ata kadi illa ataraka si wona meminima ba'du alihatina yoga e sanamuji amen ɗin bisu in ko boni ɓenni tigi tigi on komin faami ɗo a yenni sanamuji amen ɗin ha su'um majji on nangima ko kanji won ma fetinde ni gala o maki inni no min ushidullaha mi senni allah washadu onon kadi seedite anni no min bari ko mi woɗɗitiɗo min ma tushrikuna ko kon ɗon shirkirde min dunihi ko woori allah
fakiduni fewjanelan jami'an on dendangal kala ko faal ɗon la wadde onon e sanamuji mon ɗin summa refti la tunzirun wota o muññanola waɗelan kala ko wawɗon onon e sanamuji mon ɗin o inni ɓe inni no min tawakkaltu miɗo fawi alallahi e allah rabbi kanko jeyimmi wa rabbikum kanko jeyi on ma min dabatin ala e riɓowel illa wasona kanko allah akhidum ko nangira ɗo ngel binasiyati ha juburu maggel inna rabbi no joomi an ala siratin himo hewre lawol mustaqim min foccingol fa in tawallaw si tawi on ɗurike fagad ablahtukum gomɗi min ɗo mi yettinani on ma ursiltu bihi konko mi nelida e muɗum ilaykum faade moɗon wa yastakhlifu rabbi joomi an lontina e qawma yimɓe go khayrakum ɓe wona onon wala tadurrunahu on wawatamo lorugol shay'an ay hunde inna rabbi no joomi an ala kulli shay'in dow kala hunde hafizun ko renuɗo walamma jaa ɓay ari amruna yamirore amen nden fi letta ɗen najjayna men dandi huudan huud walladina ɓen amanu gomɗinnoɓe maahu wondude makko bi rahmatin sabu yurmede minna immorde kamen wa najjaynahum men dandi ɓe min adabin immorde lette halisin tekkude wa tilka ɓeɗo aadum ko aadinkoɓe ɓenni jahadu ɓeɗo kadi yeddunu bi ayati rabbihim ayaji joomi maɓɓe ɗen wasaw ɓe lundi rusulahu nula ɓe allah ɓen wattabaw ɓe jokki amra kulli jabbari yamirore kala ɗum darankejo anidin sandal ɗuɗo wa utbi'u ɓe jokkintinama fi hadhihi dunya e aduna ɗo la'anatan kuddi wa yawmal qiyamati e ñande dargal kadi ala nane famon inna adan no aadinkoɓe ɓen kafaruɓe yetti rabbahum joomi maɓɓe ala nane famon buuɗan halkare wodandiɗi qawmi li aadinkoɓe ɓen qawmi huudi himɓe huudu ɓen wayla samuda men neli kadi ka samudankoɓe ɓen akahum musidɗo maɓɓe on salihan no wi'e salihu gala o maki ya qawmi konno yo yimɓe am ubudullaha wotintine allah rewon mo malakum alana on min ilahin reweteɗo hayruhu tana makko huwa ko kanko allah ansha'akum fuɗɗi tagugol ɗon min al ardi immorde ka leydi wasta amarakum o wuurini on kadi fiha ka leydi toon fastaghfiruhu insine ka makko thumma tubu refti tubo rutto ɗon ilay faade makko inna rabbi no joomi an qaribum ko ɓattiɗo mujibum jabotoɗo du'a galuɓe enni mo ya salihu hey ko an yo salihu gad kunta gomɗi alatino ke fina hakkude amen marjuwan ko a kohojo jortanaɗo qabla haza ko adi a wowlangol men ɗum ɗo a tan hana e an a haɗay men an nabuda wota men rew ma yabudu konko rewayno abauna babiraɓe amen ɓen wa innana no menen lafi sakkin men woni e sikkitare min ma taduna immorde ko konɗa men noddude ilahi e muɗum muribin sikke jani galaw maki ya qawmi kono yo yimɓe am ara aytum yetela in kuntu similatike ala bayyinatin e dow ɓangandu e min rabbi immorde ka joomi am wa atani o kila minno immorde ka makko rahmatan yurmede faman yansuruni ko hombo dandoytanmi min allah immorde lette ala ɗen en asaytu simi yeddimo fama tazidunani onon on ɓeydantala hayra tahsirin so wona perdi wa ya qawmi kono yo yimɓe an hadihi mbaɗo naqatullahi ko ngeloba allah ni lakum fi moɗon ayatan ko mba mu'jiza fadharuha terde mbatakul mba ñama fi ardillahi ka leydi allah wala tamassuha wota on memirmba bi su'in ko boni fa yakudakum sakko nanga on adabu lette garibum ɓattiɗe fa agaruha ɓe sodimba inneteɗo ɓudar bun salif o inni min mi warana en mba ngeloba ɓay o wari ngeloba mbam andi ɓay ɓe landike mo ɓenni oke ɓenni salihu si tawi ko annabajo ɓe sappi ɗon fetere ɓenni yaltinani men ɗo ngeloba o tori allah allah yaltini ngeloba man seeɗa seeɗa e fetere ne ha lanni mbarimi ɗon kadi yeeso maɓɓe donc ɓe wari tu ngeloba mban bobo kum ɓikku ngeloba mban dogi ari ƴawi ka fello fewtiti e maɓɓe kum aati laabi tati ɓe yeetimo tun ko feƴƴi kon oyni a bobo kum fewti on aati laabi tati ɓenni oyni ɗum ko firi ko balɗe tati luttani on kaɗuna ɗo waɗe kala ko faaɗo e nder ɗon ba par ce que si balɗe tati ɗen feƴƴi lette ɗe ngal fa agaruha ɓe sodi ngeloba man fa qala o ma kani ɓe tamattawu awa dakmite fi darikum ka galleji moɗon salasata ayyamin balɗe tati zalika ɗum wa'a ɗum ko foɗore hayru makzub wona fenade muɗum kadi tawi ɗum ɗon ko honɗum woni ɗum ñande ɓe warno fa agar ɓe wari ngeloba mba yawmul arbiya e ñande alarba fagamu ɓe wonti yawmal khamis alkamisa wal jum'a e jum'a sabte asawe wa atahumul azabu lette ɗen arani ɓe yawmal aad e ala bimbi falamma jaa ɓay ari amruna yamirore amen ɗen fi addugol lette ɗen najjayna men dandi salihan sali walladina ɓen amanu gomɗi me ma wonduɓe makko bi rahmatin sabu yurmede minna immorde kamen wa min khizi immorde wirtere yawmi isin nden ñande inna rabbaka no joomi maɗa huwal gawi kanko woni jon dole al azizu tedduɗo wa akhadha nangi alladina ɓe zalamu toñɓe asayatu ha cango malaika fa asbahu ɓe wonti fi diyarihim ka galleji maɓɓe jathimina ko jicciɓe maayi
kallam yahnaw asikka be ñiɓano hande ha hande fiyaka nder galleji maɓɓe ɗum ala nane famon inna samuda no samudankoɓe ɓen kafaru ɓe yeddi rabbahum jomi maɓɓe ala nane famon buuɗan halkare o danili samudankoɓe ɓen wala gadi ja'at gomɗi addi rusuluna nulaɓe amen ɓen ibrahima ka nabi ibrahima bil bushra welo fi ɓiɗɗo on galu ɓenni mo salaman salminago e maɗa gala o maki salamun salminago e mum fama labisa o ñiɓali kanko ibrahim an ja'a tun o addanoyi hoɓɓe ɓen bi ijili ngaari hanidin juɗani juɗite waddani ɓe ko malayka ari ka makko mais koye suura sagataɓe ɓe ari falamma ra'a ɓay o yi'i kanko ibrahim aydiyahum juuɗe maɓɓe ɗe la tasilude ala hewtude ilay faade tewngu nakirahum o faytaɓe wa awjasa o so'i minno mimmorde maɓɓe xiifatan kulol ɓe yi o huli par ce que ɓe ñamali o sogiti gaalu ɓenni mo la tahaf wota hul inna no menen ursilna meɗen nela ila gawmi lut halkoygol yimɓe lut ɓe inni min rew tun ka ma ɗo yetagol maɓɓe ngu ma jibina e ɓiɗɗo lanni kon tun min rerɗo min feƴƴa ka lut min saduma min waylito e jayɗen to wamra'atuhu hari ɓeygu makko qa'imatun no dari fa dahikat ɓeygu makko jali ɓay o nani ko ɓe inni kon ɓeygu ma jibina e ɓiɗɗo fa basharnaha min weltinirmo kanko debbo on bi isaga ɓiɗon teɗo isaga wa min wara isaga min inni kadi aroye ɓawo isaga yaaɓu galat ɓeygu makko inni ya waylata e kawe an a alidu hara min mi jibinay wa ana min a jusum ko mi yummirawo wa hadha oɗo ba'ali modibbo on shaykhan ko berrawo inna hadha no jibingol nayeɓe ɗiɗo la shay'un ɗum ko hunde ajibum hawnide galu malaikaɓe ɓen innimo atajabina a hawoto ngalɗa min amrillahi fi fiyaki allah on rahmatullah yurmede allah nde wa barakatu e barkiji makko ɗin alaykum woni e dow moɗon ahlal bayti onon yimɓe bele bon annabaku innahu no kanko allah hamidum ko yetteteɗo majiɗum tedduɗo falamma dhahaba ɓay iwi an ibrahima gay ibrahima ar raw ɗenƴere nden ɓay kulol ngol iwi e makko wa ja'atu are makko al busra welo ɓiɗɗo on yujadiluna o fuɗɗi noon wenjugol men fi gawmi lut fimɓe lut ɓen joni annabi ibrahima o retrouve ke kulol ngol iwi few o andi kadi o heɓay ɓiɗɗo o weltike o landi o inni accemi lando on ɓenni aw andi ɓe yetike mo ɓe yawde ka lut ɓe halko en ɓe o inni on halkay saare hara yimɓe gomɗe ɓe capanɗe jowono toon ɓenni men halkata o inni on halkay kadi saare hara gomɗin ɓe capannayno toon ɓenni men halkata ɓe ɗuytirnoma o inni ene on halkay saare hara gomɗinɗo goto pet allah no nder toon ɓenni men halkata o inni awa mais ka wonɗo yawde toon halkugol lutuno toon ɓenni meɗen ɓurma andude lutuno toon min donday lutu fuu heɓatama kanko e gomɗinɓe mo ɓe ko ɗum woni yo jadiluna o fuɗɗi wenjugol men fi gawmi lut fi yimɓe lutu ɓen inna ibrahima no ibrahima la halimun ko heewuɗo muñal awwahum heewuɗo yankinare munibum tuubowo rutto ɓenni mo ya ibrahim he ko an yo ibrahim a arid an haza ɗuro ɗum terto ko kon ɗamen landade innahu no ko woni fi kadi jaa gomɗi ari amru rabbika yamirore jomi ma nden fi halkugol yimɓe lutu ɓen wa innahum no kamɓe atihim aray e maɓɓe adabun leɗɗe gayru mardud ɓe wona yirtiteteɓe walamma ja'at ɓay ari rusuluna nulaɓe amen ɓen lutan ka luti joni noon ɓe wi ka ibrahim ɓe hewtoyi ka annabi lut kamɓe malaikaɓe ɓe ari ɗon kadi e suura sagataɓe labaɓe joni noon kanko yimɓe makko ɓen kan yimɓe annabi lut ɓen ko gorko e gorko jombidirta ko fi ɗum ɗon noon ɓe woni argol waylta cayɗen ɓe jowi saduma donc o heɓi noon ɓeɗo hoɓɓe o maapi par ce que mo andi hino sagataɓe labaɓe mo andi yimɓe makko ɓen ara joni e yana e ɓen ɗon ok ɓenne kadi e riwajaji goo ko ɓeygu makko si o heeɓi hoɓɓe ko ɓeygu makko waɗata signe yalta andina yimɓe ɓen ka saare ɓe modi makko no mari hoɓɓe donc o yey tum yimɓe makko ɓen no ara e fi yanugol e hoɓɓe makko ɓen o jiɓo honno ɓe woni andirde ɗum donc ɓeɗo kadi ɓay ɓe hewti ka makko o maapi par ce que mo andi yimɓe makko ɓen ko ɗum woni walamma ja'at ɓay ari rusuluna nulaɓe amen ɓen woni malaikaɓe ɓen lutan ka lut si'a o suni bihim sabu ardu maɓɓe ɗum wadaga ɓitti bihim sabu maɓɓe zar an fondo makko o maapi wagala winni hadha awa hande yawmum ko ñalande asibum sattude wonni awa ɗo probléme no ɗo ino mi heeɓi hoɓɓe sagataɓe labiraɓe ni lan andi le yimɓe am ɓen ko gee ko worɓe ɓe yanata e mum wonni awa hande no satti
wa ja'ahu ari makko gawmu yimɓe makko ɓen yuhrauna ɓe molto ilayka makko o yimɓe ɓe no ara direct ka galle makko. wa min qablu ko adi ɗum ɗo kanu ɓe latinoke yamaluna ɓe gollayno assayiyati bonoyji galaw makani ɓe yagawmi konno yo yimɓe am ha ula'i ɓeɗo banati woni ɓiɓɓe an rewɓe ɓen ka saare ɗo hunna ko ɓen ataharlakum ɓuuri on laaɓande andi almufassiruna ɓe ni annabajo on hara yimɓe saare nde fof ko konti ɓiɓɓe makko ko kanko wa lonto baaba donc ko honɗugo yetiɓe ɗo ɗe gonni yalte ka saare kala jiwomo yiwɗo ƴette aron ka an mi okka on jombo gon ɗon tertanoɗon lamɓe worɓe ɗo ɗe fattaqulla onni koni huule Allah wala tuhzuni wota on hersina fi dayfi e hoɓɓe am ɓe alaysa minkum onni onon ala e hakkunde moɗon rajulum gorko rasidum fewuɗo onon hay goto haɗata goɗɗo galuɓe innimo lagad alimta gomɗi hiɗa andi malana alana men fi banatika e ɓiɓɓe ma rewɓe ɓen min haqqin haaji ɓenni ɗandi menen haaju amen ala e debbo ɓe inni wa innaka no an la taalamu yiɗa andi ma nuridu ko men faala kon ɗani menen ko worɓe ɓen min yanata e mum galaw inni ɓe ɓay on maapike o inni law annali si tawno no wodannolam bikum ɓe fi moɗon uwatan doole hara lam marno feere mum mi lettayno on aw aawima hara miɗo marno kami soroya ila ruknin faade gorol shadidin tiiɗugol ma hara gorol angol no tiiɗunoɓe wallanmi contre moɗon ɗum welayno lam o hooli ɗum ɗo tun malayka ɓe giɓe andi kamɓe ko malayka ɗe reni ko ɓen koye gaaluɓe enni mo ya lut hey kon yo lut inna no menen rusulu rabbika ko men nelaɓe joni maɗa ko Allah nelimen yo men ar men halka ɓe tigi lan yasilu ilayka ɓe hewtatama ɓe hewtata hoɓɓe maɓe kadi ter menen komin malayka ɓe innimo fa asri yaadu bi ahlika wondude ɓe guure ma nde yimɓe ma ɓen fof bi it imminal layli ka tumbo jemma ƴettu yimɓe ma ɓen yaltiro saare nden jemma wala yaltafitu wota yeƴƴito kadi min kume moɗon ahadan hay goto illa mra'ataka ɓeni sina ɓeygu ma noon innahu no ko woni fi musibu ha heɓay ɓeygu maɗa ma asabahum kala ko heeɓi yimɓe ma yedduɓe ɓen ɗo ɓenni ɓeygu ma lutta e lette ɓe ɓe innimo inna maw'idahum no fodore halkugol ɓe yimɓe ma assubuhu kaka subaka tun o inni waɗen joni tun Allah innimo alaysa subuhu bi garib subaka wonali kadi ko ɓatti ɓenni subaka kadi neɓa waɗen tun ka subaka o inni mais min mi faala en waɗi joni falamma jaa ɓay ari amruna yamir joni noon kanko annabi nu o luutu noon ƴetti yimɓe mum ɓe fof ɓe foni e yaltugol ɓeygu makko kadi paaki jokkitimo o fanki o naali yirto non probléme ɓe yeeyi ɓe yawoyi ha tumbere jemma ɓeygu makko inni mi yejjiti goɗɗum ka suudu o inni mo yiltitanade o yiltiti wari o naati ka suudu tun tawi leero on hewti jibril tippi waylti cayɗe saduma ko ni o luttiri ka ledde falamma jaa ɓay ari amruna yamirore amen nden fi halkugol ɓe ja'alna men waɗi aliya dow saare nden saafila ha ley mayele woni upside down ko wonirno kon dow wontiri ley ko wonirno kon ley wontiri dow wa amtarna men saƴini kadi alayhim e hoore maɓɓe hijaratan kaje men sijjilin immorde loope juɗade mandudin jokkodirɗe kadi musawwamatan kaaƴe mandinaɗe inde rabbika ka jomi maɗa ɓay o wayliti saare nden kadi o acciti kaaƴe ara hayre be kadi hara no windi e mayre omude duwa fusude hoore mum nde ko ɗum woni musawwamatan kaaƴe mandinaɗe inde rabbika ka jomi maɗa wa ma hiya ɗecca e saduma ɗo noon wonali mina zalimina immorde toñoɓe makka ɓen mbi bayidin ko woɗɗiti hadi ɓe dara ɗum wo ɓe tasko wa ila madyana min neli kadi ka saare madyana akahum musidɗo maɓɓe on Shuayban no wi'e Shuayb gala o maki yagawmi kono yo yimɓe am ubudullaha wotindine Allah rewomo malakum alana on min ilahi reweteɗo hayru tana makko wala tan usul mikyala wota on ɗuytu etirɗe ɗen wal misana e pesirɗe ɗen inni no min arakum mi yi on bi khairin e moƴƴere so on waɗi ɗum wa inni no min akhafu miɗo huli alaykum e dow moɗon adaba yawmin letta ñalande mo hiitin huɓindiɗe wa ya qawmi kono yo yimɓe an awful mikyala timmine etugol ngol wal misana e peesugol ngol bil qisti no nunɗiri wala tabhasu nasa wota on ɗuytan yimɓe ɓen asiya ahum coggeli maɓɓe ɗin ta inno goɗɗo ko kilo hara timma kilo ta inno mo kadi ko litre hara ara timmina litre wala ta'thaw wota on bew fil ardi ka leydi mufsidina wonon bonnoɓe baqiyatullahi ko heddiɗi ɗin ka Allah khairun lakum ɓuuri o moƴƴande in kuntum so laatke mu'minina gomɗinɓe wa ma ana mi wonali aleykum ɓe dow moɗon bi hafizin deeno gaaluɓe ni mo ya Shuayb hey ko an yo Shuayb a salatuka e ko julde ma nden ta'amurka wonma yamirde
an natruka innugol men yo men terto ma yabudu konko rewayno abauna babiraɓe amen ɓen aw an nafala ma wota men waɗu fi amwalina e jawle amen ɗen mana saw kala ko men faala innaka no an la antal halim awa an hiɗa muññi dey arrasidu hiɗa feewi qala o maki yagawami kono yo yimɓe an ara aytu mi yetelan in kuntu similatike ala bayinatin e dow ɓanganduye min rabbi immorde ka jomi an wara sagani warsikila minnu immorde ka makko risque an arsike hasana labaɗo wa ma uridu min mi falaka kadi an ukhalifakum de mi lundoto on ila ma an hakum anu faade ko komi on haɗude e muɗum in uridu mi falaka illa al islah sona moƴƴingol mastatatu yeru o komi wawi wama tawfiqi hawrindinede anden noon wonali illa billahi sona immorde ka allah alay ko e makko tawakkaltu mi fawi waylay ko faade ka makko unibu mi tiwbata mi rutto wa ya gawmi onni kono yo yimɓe an la yajrimannakum mutadifu on shiqaqi lurral ko woni kon hakkude an e moɗon ha yeddon mi an yusibakum fi woto heɓu on mislu ma asaba sipa ko heɓuno kon gawmi nuhi yimɓe nuhu ɓen aw gawmi hud ma yimɓe hud ɓen aw gawma salihim ma yimɓe salihu ɓen wama gawmu luuti yimɓe luutu ɓen kadi wonali min ko mimmorde moɗon ɗo bi baɗiɗin woɓɓitiɓe wastahfiru insine rabbakum ka joomi moɗon thumma tubu refti tubon ruttoɗon ilay faade makko inna rabbi no joomi an rahimum ko yurmeteɗo waɗuɗum giɗo julɓe galuɓe nde mo ya Shuaib hey ko an yo Shuaib ma nafgaw menen men ala faamude kasiran ko ɗuuɗi mimma tagulu ko ko on ɗa wolude wa inna no menen la naraka min yi'ima fina hakkude amen kadi da'ifan ko a lo'uɗo walaw la ratuka si wonano sabu gorol ma gon la rajamnaka men wardete no kaaje wama anta anga wonali alayna e dow amen bi azizin tedduɗo gala o maki yagawmi kono yo yimɓe am a rahati e ko gorol an ngol a azzu ɓuri teddude alaykum ɓe dow moɗon minallahi e dini allah wattakhastumuhu on jogitike yamirore allah nden wara akum ɓawa moɗon zihriyan ko hawka ɗum inna rabbi no joomi am bima tamaluna kala kon ɗo golde muhitun ko huɓidiɗo o inni ɓe wayagawmi kono yo yimɓe an imalu golle ala makanatikum e dow nokku moɗon inni no min amilum miɗo gollude sawfa pellettala muna on anda e man yatihi ko hombo e men aroyta e muɗum adabul lette yuhzihi hersinayde mo wa man huwa e ko hombo woni kañum kadibum fenowo wartagi bo habbite inni no min makum wonde moɗon raqibum miɗo habbiti walamma jaa ɓay ari amruna yamirore amen nden fi addugol lette ɗen najjayna men dandi Shuaiban Shuaib walladina ɓen amanu gomɗinoɓe ma wonduɓe makko bi rahmatin sabu yurmede minna immorde kamen wa akhadat nangi alladina ɓen zalamu toñiɓe assayhatu hacango malaika fa asbahu ɓe monti fi diyarim ka galleji maɓɓe jathimina jicciɓe maayi ka allam yahnaw a sikkaɓe ñiɓanu fiha ka galleji maɓɓe ala nane famo mbuɗan halkare wodani li madiana yimɓe madiana ɓen kama baydata on halkirano samudankoɓe ɓen wala gad arsalna gomɗi men nuli Musa nabi Musa bi ayatina wondude ayaja men e wa sultanin e dalil mubinin ɓanguɗo ila fir'auna faade ka fir'auna wa mala'ihi e hooreɓe mbatu fir'auna fattabaw ɓe jokki amra fir'auna yamirore fir'auna nden wa ma amru fir'auna yamirore noon fir'auna nde wonali bi rasidin fewude yaɗudumu o ardoyto gawmahu yimɓe makko ɓen yawmal qiyamati ñande dargal fa awradahum o jolina ɓe annara ka yiite wa bisa yiite ngen boni alwirdu jolirde almawrudu jolande e muɗum wa utbi'u ɓe jokkintine fi hadihi dunya fi hadihi kaɗuna ɗo la'anatan kuddi wa yawmal qiyamati e ñande dargal bisa yiite ngen boni a rifdu ballal almarfudu ngal ɓe wallira zalika koko jantaɗo min amba il qura ko jeeya ɗum e habaruji cae na ɓussuhu meɗen qisso ɗum alayka e dow maɗa yo annabijo min ha no woodi e ɗen cae ga e mum dariɗe ha joni wa hasi ɗum e soñaɗe ladmi wama zalamnahum men toñanoɓe walakin sikoni zalamu ko kamɓe toñi anfusahum hoore maɓɓe fama akhnat anhum duncananoɓe alihatuhum sanamuji maɓɓe allati ɗin yaduna ɗiman no rewde min dunillahi ko wuri allah min shay'in ay hunde lamma jaa tumade arno amru rabbika yamirore jomi ma nde wama zaduhum sanamuji ɗin ɓeydananoɓe gayra tatbibin si wona halakuye wa kadhalika ko wanu ni akhzu rabbika woni nangal joni mangal idha akhadha al-qura so nangi yimɓe saare wayara yimɓe saare ɓe zalimatun ko toñaynoɓe inna akhdahu no nangal makko ngal alimun ko musungal sadidun tiɗungal inna fi dhalika woni koko janta ɗo la ayata mande liman khafa wonan nden hulɗo adhab al-akhirati lette ɗen ka lahara dhalika ɗum ɗo yawmum ko ñalande majmu'un lahu nnasu nde yimɓe ɓe mottodiroyta e muɗum wa dhalika ɗum yawmum ko ñalande masudun seedodirtede muɗum wa ma nu akhiruhu men nennirali nden ñalande illa li ajalin soyona sabu lajal ma'dudin limtangal yawma ya'ti
ñande ngal ñallal hulɓiningal aroyta la takallamu yewtata nafsum wonki illa bi idnihi sona e dungaye Allah fa minhum no woodi e maɓɓe shaqiyum malkisaɗo wa sa'idum e maleteɗo fa amma alladina amma ɓen shaqu malkisaɓe fa finnari ɓe wonay ka nder yiite lahum haranoɗan ɓe fiya nder toon zafirum umango wa shahigum e sikango khalidina ko woddiraɓe lutinede fiya nder toon ma damati samawatu wal ardu fannama kammuɗi ɗin e leydi ndin no duumi illa ma sha rabbuka sona yiru konko joomi ma yiɗi kon ɗo woni o illa ma sha rabbuka sona yiru konko joomi ma yiɗi ɓe wonay ka yiite sina o ɗo ko o istisna uɗo ɗen ma sha rabbuka sona ɓen ɓe joomi ma yiɗi fi ahli tawhid ko yimɓe tawhid ɓen ɗon ɓe luttoytaka nder yiite ɓe yaltiray sabu hon ɗum liannahum kanu min ahli tawhid par ce que ko yimɓe tawhid kono noon ɓe waɗi junubaji naadayɗi ɓe yiite mais ɓe wotindini Allah fastasna llahu Allah ittintini min khuludi ahli shagawa al usat min al muminin wondema ko yimɓe yedduɓe ɓen ko ɓen heddoto ka nder yiite gomɗinɓe ɓe yaltay fi hon ɗum fa innahum no kamɓe yutakharuna fi nari jahannama summa yukhrajuna minha bi shafaati sayyidil mursalin caangol no ka yiite toon ɓe yaha ɓe loota ɓe ɗon ɓe laɓɓina ɓe sabu tefore nde laaɗo en yaltina ɓe o yudkhiluhumullahu aljanna Allah naada ɓe ɗon aljanna ko ɗum waɗi ka Qur'an wa yuqalu ɓe inne tibtum fadkhuluha khalidin tibtum on laaɓi joni ɓay on lootama e junubaji mon ɗon naaton noon aljanna ko ɗum woni illa ma sha rabbuka sona ɓen ɓe joomi ma yiɗi inna rabbaka no joomi maɗa fa'alum ko huwowo lima yuridu kala ko faala wa amma alladina amma noon ɓeya su'idu maleteɓe fa fil jannati ɓen ɗon wonay ka nder aljanna khalidina ko diraɓe lutinede fiya nder ton ma damati samawatu wal ardu fannama kammuli ɗin e leydi ndin no duumi illa ma sha'a rabbuka sona yeru konko joomi ma haaji ata an ɗum ko dokkal khayru majzuz wona kadi taƴaygal dokkal ngal kadi hara ngal taƴata haza bayanu joni ɗo noon kadi ok ɓe inni ɗum ɗo awɗonota ɓe inni haza bayanum ko ɗum ɗoni ɓangingol li haalil fariq assani alhaali fedde ɗimmere nden ɗum woni ahlu saada yimɓe naataɓe aljanna ɓen allahumma jaalna minhum Allah waɗu en e maɓɓe wa amma su'adaul abrar ɓeɗo maleteɓe moƴƴuɓe fa innahum mustaqirruna fil janna ɓe ñiiɓay ka aljanna la yukhrajuna ɓe yaltintake minna toon abadan poma da'imuna fiha ɓe dumorto toon dawamu samawati wal ardi wano dumagol leydi e kammu aw ma damat samawatul janna ma wano dumorto noon asamawuji ɗin ka aljanna wa ardul janna e rirnin ka aljanna hasba mashiatihi taala ittirino Allah faalira noon wagad sha'a taala Allah noon faalama lahum fi maɓɓe alkhulud heddagol toon waddawamo e dumagol toon ata an ɗum ko dokkal khayra majzuzi ngal wonata ƴengal fala taku wota laato fi miryatin e sikkitare mimma yabudu immorde ko koni rewde ha ulay ɓe sirkoɓe ma yabuduna ɓe ala e rewde illa kama yabudu sona wono rewirayno aba'uhum babiraɓe maɓɓe ɓen min qablu ko adi wa inna no menen noon lamu waffuhum men timminanayɓe nasibahum geɓal maɓɓe ngal khayra man ɓuusi wona ɗuytetengal wala gad atayna gom ɗi men okki Musa nabi Musa alkitaba deftere tawrena nden fahtulifa fihi bani Israil lutodiri e mayre walawla kalimatun sonano sabu konngol sabagata aditingol kalawil mahfuz min rabbika immorde ka joomi maɗa la ɓuudi e ñawete no baynahu makkude maɓɓe waynam no kamɓe la fi shakkin ɓe woni sikke min no immorde alqur'ana muridin sikke jaaliɗe wa inna kullan ala hay goto e maɓɓe lamma la yuwaffiyannahum si wona timminanayɓe rabbuka joomi maɗa amalahum joddi golleji maɓɓe ɗi moƴƴuɓe ɓen wo bomɓe ɓen wo innahu no kanko bima ya'maluna kala ko yimɓe ɓen woni e gollude kadirun imo humpiti fastaqim feewu yo nelaɗo kama umirta wano yamiraɗa noon wa man taaba e ɓen tuubuɓe maka wonide maɗa wala tatkawwota on bew innahu no kanko Allah bima ta'maluna kala ko won ɗon e gollude basirun ko sutiɗo wala tarkanu wota on oña yahiron ilallazina faade ka ɓen jalamu toñaɓe fata massakum sakko mema on annaru yiite ngey si ɓe inni toñoɓe ɓen ko o ɗo hella ɗo kam maɓɓe on woniri ta yaruɗon de par ce que sa ɓattike ɓe yiite ngen ko heɓata ɓe kon heɓorte ɓattagol tun toñowo a luttay ka lette par ce que ko ɗum waɗi Allah en ɗo wala tarkanu o naalita on tooñi o inni wota on ɓatto toñoɓe ɓe
hakke ko toñugol ɗo naari de taw toñi ɗo ni wala tarkanu wota on oño ila allazina faade ka ɓen zalamu toñeɓe fatamassakum sakko mema on annaru yitege wa malakum hara kadi alana on min dunillahi ko wuri allah min awliya a weldiɓɓe ko walla on summa reftila tunsaruna hara kadi on walletake wa aqimi salata ñinnu julde nden tarafayi nahari seraji ɗiɗi ka ñalorma wa zulafan min allayl e ka tumbo jemma innal hasanati no moƴƴuɗi ɗin yushibna ɗi monta e asayati bonɗi ɗin zalika ɗum ɗo zicra ko waaju li zakirin fi wajitotoɓe ɓen al ulama u tafsir ɓeni ɗum ɗo ko allah honɗum allah woni yewde ɗo fi mum ko assalawatul hams ko waɓutuji ɗin joyi woni e o aya ɗo kaffaratul lima baynaha ɗi montante kala bakkatuji ko waɗɗa hakkude majji to soki ɗin majji tuni batil kabair si tawi tun a woɗitike bakkatuji janɗuɗi ɗin harɗa julde waktumaji ɗin jowi si a juuli subaka ɗon e fana kala bakkatu to soko waɗɗa ɗon o montante si tawi a waɗali jani ɗi sa juuli kadi fana ɗon e alansara kala bakkatu to soko ko waɗɗa ɗon o montante o yafma sa waɗali jani ɗi sa juuli alansara ɗon e futuro non futuro geeƴe ko noon ko ɗum woni innal hasanati no moƴƴuɗi ɗin yushibna ɗi montay assayyati bonɗi ɗin ko ɗum par ce que ko ɗum nelaɗo make hadis ma min muslimin ala e julɗo yusnibu zanba mono waɗa bakkatu so lanni wadde bakkatu on fayata wadda o yaa o salligo o wayu salli o juula rakatayni darɗe ɗiɗi fi Allah yaafomo illa hufira lahu sowona Allah yaafoto donc ko ɗum waɗi wonni julde nden yaafoto bakka si tawi aɗa ali jani ɗin to soki ɗin fof waccen zalika ɗum ɗo zicra ko waaju li zakirina fi wajitotoɓe ɓen wasbir muññoyo nelaɗo fi ko ko ɓe yimɓe ma tampina e ma fa inna allaha no allah la yudi o yeɓata ajral musina joddi moƴƴinaɓe golle ɓen falawla kana laataki falawla kana e ko hanno laato minal quruni immorde girere en min qablikum aɗo moɗon ulu baqiyatin jomiraɓe haqqillaji yan hawna ɓe no haɗa ɗimmoɓe mum ɓen anil fasadi gay bone on fil ardi ka leydi illa qalilan sena seeɗaɓe ni mimman an jeyna immorde ɓen ɓe men danduɗo minnum e muɗum watta ba jokki alladina ɓen zalamu toñuɓe ma utrifu konko ɓe nemina fi e muɗum wa kanu ɓe laati mujrimina jumurimɓe bonki wa ma kana rabbuka jomi ma siforali li yuhlika al qura'i mo halka yimɓe saare bi zulmin e hoore tooƴe wa ahadu wa hara yimɓe saare nde muslimuna ko moƴƴinayɓe golle walaw sha'a rabbuka si jomi ma no faalano la ja'ala nasa o waɗayno yimɓe ɓen fof ummatan wayda tan jama goto e hoore dina wota wala yazalun kono ɓe serata mukhtalifina ko luutodirayɓe illa man rahima rabbuka sona ɓen ɓe jomi ma yurmini walizalika ko sabu ɗum halagahum o tagiri ɓe lurral ngal et puis e ko yurminoytaɓe kon wa tammat timmi kalimatu rabbika daaluye joomi ma on la amla anna wonni mi wondi mi hebbinira e jahannama yite jahannama nge minal jinnati immorde yimɓe ɓen wannasi minal jinnati immorde jinnaji ɗin wannasi yimɓe ɓen ajimayna ɓe dendagal wa kullam ɗi habaruji ɗo fop na ɓussume ɗen qisso alayka e dow maɗo e annabijo min amba'i rusuli immorde habaruji nulaɓe ma nu sabbitu bihi konko men tabintinirta sabu muɗum fu adaka fondo ma on allah yeytiniraɗo ko fi hon ɗum o wolete ka suratu huudu ɗo histoire annabaɓe ɓen fof honno yimɓe maɓɓe yeddiriɓe tampinɓe fof ɗum ɗo ko fi yo ɓernde nelaɗo nden tabitude deeƴa o anda kanko kadi ko yimɓe makko ɓen woni mo wadde alors ɓe feƴƴunoɓe kadi waɗanoma ɓuri ɗum donc muña si tawiɗa andi ko woni kon feƴƴude e hoore ma feƴƴieno e ɗimmoɓe ma ɓen a taway an kadi a wawa muñade a ko ɗum wa ja'aka arima fi hadhihi e nder nde alqur'anare ɗo ala haqqu gonga wa maw'izatum e waaju wa dhikra e tasakuye lil mu'minin fi gomɗinɓe ɓe wa qul ma kan lilladhina ɓen la yu'minuna ɓe gomɗinali i'malu golle ala makanatikum e dow nokku moɗon innano menen amiluna meɗen gollude wantaziru habbite innano menen muntaziruna meɗen habbiti walillahi ko allah wodani khaybu samawati ko wirni konka kammuli wal ardi ka leydi wa ilay ko faade ka makko yurja'ul amru fiyake on ruttete kulluhu kala makko fa abudhu rewmo wa tawakkal fawda alayhi e makko wa ma rabbuka jomi ma siforali bi khafirin welsidiɗo amma tamaluna gay ko kon ɗo gollude se darta ko ɗo fuɗɗore yusufo jango par ce que mo mari détail hizbe on lannade hizbe on lannade ko so tawi fuɗɗitoyto e makko kadi jangoɗa hizbe on lannade e wadde yeru ko hizbe on haka ɗum manni bismillahir rahmanir rahim suratu yusuf
cortewol fi annabi yusuf no jantede maggol. Bismillah en fuɗɗori inde Allah nden jangugol nde simore. Arrahman yurminayɗo julɗo e kefeero kaduna, arrahim yurminayɗo julɗo tun kalaka. On ɗum woni Yusuf. Ko firi Yusuf ko sahibul husni, ko jooma bonu ɓernde, ko ɗum firi Yusuf. Alif lam ra, ko Allah tun andi ko fandi e ɗe karfe makko ɗo. Tilka ko ɗe ayatul kitabi ni ayaje deftere nden almubin ɓanginde ko dagi e ko harmi. Inna no menen anzalnahu men tippinide qur'anan ko jangetende arabiyan e ɗengal arabe lalakum bela jonon taqilun on haqqilay. Nahnu menen na qussu meɗen qisso alayka e dow maɗa e annabijo ahsanal qasasi ko ɓuri labede qissaji ɗin bima awhayna sabu ko men wahini kon ilayka faade maɗa hadha alqur'anu nde jangetende wa in kunta hari alatinoke e nelaɗo min qablihi ko adi alqur'ana tippinede maɗa laminal khafilin ko a jeyaɗo e welsidiɓe fi o qissa ko fiyon nun Allah innani qissa Yusuf on ahsanal qasasi ɓurɗo labede qissaji ɗin fof. Wa qala al ulama ko fiyon nun Allah wiyani ɗum li anna fiha zikrul anbiya parce que no e nder o qissa ɗo jantagol fi annabaɓe ɓen wassalihina e fi yimɓe moƴƴuɓe ɓen wal malaika e fi malaikaɓe ɓen washayatin e fi shaytanuji ɗin wal jinne e fi jinnaji ɗin wal insi e fi yimɓe ɓen wal an'ami e fi mumine muraɗi ɗin wat tayri e fi colli ɗin wa siyaril muluku e sira lamɓe ɓen wal mamalika e laamaɓe ɓen wat tujjar e fi njulaɓe ɓen wal ulama'u e fi gandiruɓe ɓen wal juhal e fi majjuɓe ɓen wal rijal e fi worɓe ɓen wan nisa'u e fi rewɓe ɓen wa makrihinna e planji rewɓe ɓen wa fiha no e cortewol ngol kadi zicru tawhid jantagol fi wotinɗingol Allah wal fiqi e faamugol diina wa khayriha e ko wona ɗum wa ta'biru ru'ya e firugol koyɗi wa siyasa e fi politique wal mu'ashara e ko wonno gorko e debbo wondirta wa tadbiril ma'as e ko wonno gurdan du'a naɓirede wa hamlul fawaidi e hingol rondi ka wa jumalil fawaidi e naforeji kadi ɗuɗi allati ɗin tasluhu liddini wa duniya hare ɗi moƴƴamma hella ka dina iɗi moƴƴamma kadi hella ka aduna ɓeni ko ɗum oynanigol ahsanal qasas ko ɓuri labede qissaji woɓɓe go kadi ni ko ɗum oynanigol ahsanal qasas lianna fiha zikrul habib wal mahbub o parce que fi giɗo e giɗo mum on kadi no yewte e cortewol ngol fi Yusuf e Zulaykha. Wa in kunta hare alatike min qabli ko adi alqur'ana tippinede maɗa la minal khafilin ko a jeeyaɗo e weltindiɓe fi o qissa. Iz qala Yusuf jando tuma nde annabi Yusuf wiyanno li abihi ben makko ɗum ko Yaqub o inni mo ya abati ko an yo ben a inni no min ra'aytu mi yi'i ahada ashara kawkaban koode sappo e go wa shamsa e nange ngen wal qamara e lewru ndun ra'aytuhum mi yi'i ɗo li takko an sajidin hiɗi sujjananmi. Mu'jiza taw ko woni kon e o aya ɗo ahada ashara kawkaba o inni koode sappo e go ka ahada ashara kawkaban koode sappo e go ka ok al ulama o ɓenni ɓe taski oɗo sa ndaari ka woni ɗon fi koode sappo e go ahada ashara kawkaban sa limi hurufuji on ɗon kalima ko sappo e go kadi andi ahada ko alif e ha tongu e daali na tati ashara ayin waliɗo sintoyɗo ra tati na woni jeego kawkaban kawkaban on kaafu on e waawu on e kaafu on kadi e ba on e alif tati on sappo e go ay ahada ashara kawkaban koode sappo e go tawa noon kalima on kadi ko hurufuji sappo e go nemo wa shamsa e nange ngen wal qamara e lewru ndur ra'aytu mi yiɗi ɗo li takko an sajidina hiɗi sujjanammi. Qala ben makko innimo ya bunayya ko an yo ɓingela la taqsus wota fillito ru'yaka koyɗol magol ala ikhwatika e dow ben gotoɓe maɓe fa yakidu laka haɓe fewjane kaydan feere bonde inna shaytana no shaytane lil insani wonande neɗɗo aduwum ko gaño mubinum ɓanguɗo ngaygu. Gandiɗo ɓe inni hasihil aya oɗo aya holli wondema aslum ko ɗum ɗo woni lasili fi Allah ta ussa ru'ya ala khayri shafiqin wala nasi goɗɗo a duwaka fillitanade koyɗol ko hoyɗata sina adenjo yiɗuɗoma ma laaɓanɗoma
wala alla ma la yusinu ta'wil fiha si tay kadi goddo wata fi ko hay sa fillitanaki mo kadi koy don go benni ar-ru'ya juz'un min 40 juz'an min an-nubuwa ko gebal e der gebe capannay gebe annabako parce que nelaɗo maaki ko honɗum o accika aduna ɗo batte annabako ko koyɗol moƴƴol ngol goɗɗo hoyɗata ma ngol goɗɗo hoyɗata ara hoyɗitoma o hoyɗangol fiima ma an tigi hoyɗa hiyana hoore ma joni noon oɗo inni ɓay tun oɗo aya yaɓuɓe nimota hoyɗitomo oɗum ɗo holli na wonɗo o wonɗo duwaɗa hoyɗitagol koyɗol ma ngol wa kadhalika inni ko wano Allah hollirma ni ngol koyɗol e yajtabika suɓorma rabbuka joomi maɗa wa yuallimuka o andinte kadi min ta'wilil ahadisi firugol koyɗi wa yutimmo timmina ni'mata nemaji makko ɗin alayka e dow maɗa wala ali yaquɓe dow ɓeygude yaqub nden kama a tamma ha wano timminirnoɗi noon ala abawayka e dow mawɓe ma ɓen ɗiɗo babiraɓe ma ɓen ɗiɗo min qablu ko adi ɗulle ko ibrahim wa isaqa e isaaq inna rabbaka no joomi maɗa alimum ko wanduɗo tagu makko ngun hakimu ñeñuɗo e kuuɗe makko ɗe lagad kana gomɗi laatike fi yusufa e fi yusufa o wa ihwatihi e musidɓe makko ɓen ko wonɓe woni musidɓe makko ɓen ihwatihi musidɓe makko ɓen ɗo ɗen ko ben gotoɓe makko ɓen sappo e goo joni noon ɓeɗo sappo e goo asma'uhum ko rubil shamun lawi yahuza ziyalun yashjar ɓeɗo jeego ummuhum nene maɓɓe layya ko layya wa hiya bintu khali yaqub layya noon ko ɓiɗɗo kawu annabi yaqub ko ɓiɗɗo kawu mum jombi denɗu makko on ɗo jibinani mo ɓeɗo jeego wa wulida lahu min sariyatayni 4 nafar horɓe makko ɗiɗo goo kadi jibinanimo ɓiɓɓe nayo ɓen ɗon noyne dan e niftali e jad e ashir summa tu wuffiyat layya ɓeygu makko noon o enteɗo layya feƴƴinoyi o faati fatazawaya yaqub ukhtaha rahil annabi yaqub jombi noon miñan on ɗon noyne rahil fa waladat lahu yusuf wa bunyamin kon ɗon noon heɓanimo yusuf e bunyamin fa kana banu yaqub 12 rajulan ko ñoni ɓiɓɓe yaqub ɓen ɓiɓɓe worɓe 10 ko ɓen ɗon noon woni ɗo ɗen lagad kana gomɗi laatike fi yusufa e fi yusufa wa ihwati musidɓe makko ɓen ayatun ayeje lissa'ilin fi landotoɓe ɓen landotoɓe homɓe li annahum sa'alu nabiya sallallahu alayhi wa sallama wa huwa bi makka ɓe ari ɓe landi nelaɗo alyahud fendo nelaɗo no makka ɓe inni mo ene akhbirna an rajulin min al anbiya'i kana bi sham ukhrija ibnuhu ila misra fa baka alayhi hatta amiya ɓenni yetimen si tawi ko annabajo yetimen ɗo fi annabajo go e nder annabaɓe feƴƴinoɓe hari mo hoɗi sham ɓiɗɗo makko on yaltinaka maɓɓe sham ɗon naɓa misra o wulli fi ɓiɗɗo makko on ha o wumiɗi hiɗa andi fi on annabajo yetoɗa min fi makko fa anzala llahu azza wa jalla suratu yusuf jumlatan wahida allah tippinani nelaɗo corte wongol fa fiha tayno e maggol kullama fi tawrat kala ko woni konka tawrat min khabarin immorde khabar wa ziyada taytode kadi no ɓeyditi goɗɗum go hara no ka qur'an ɗo fi yusuf ngol corte ɗo hara sa yehi ka tawrata jangi hara no manki ɗum ɗo ta ɗo kan no timmitis fa kana zalika ɗum ɗo laati ayatan aya linnabi fi annabi jon sallallahu alaihi wasallam bi manzilati iya isa ibnu maryam alayhi salam almayyit tay ɗum ɗo no wonani nelaɗo corte wongol mu'jiza wano isa wurnitirta noon mayɗo o mema o ya immo isgalu tuma nde ɓe wi'uno kamɓe ɓiɓɓe yaqub ɓen ɓeni la yusuf ɓe let ko yusuf wa ahuhu e miñam makko bunyamin a habbu ɓura yiɗede ila abina ka ɓen meɗen minna e dini enen wonano enelle usbatun koyen jama ɗuɗo ɗo inna abana no ɓen men o lafi dalalin o woni e fayere mo binin ɓangude ko yiɗata ɓiɓɓe ɗiɗo acca 10 ɓe joni noon ɓe jooɗi ɓe yewti hakkude maɓɓe ɓenni ugutulu yusuf a ware yusuf a witrahuhu ma bugoyoɗon mo hayko yon mo ardan e leydi woɓɓitindi si on waɗi ɗum yahlu lakum on sa hentanto on wajhu abikum yeeso ɓen makko watakunu laato ɗon min baadi ɓaawo ɗum ɗon qawma yimɓe salihina moƴƴo ɓe ɓenni nden say so waɗi ɗum déjà on tuuboyay kadi
si a waɗi bone on a tuubi ɓenni haray probléme mo ala gala ga ilum wi o go wi minhum e maɓɓe la taqtulu wota on waru yusufa yusuf wa alquhu awa bugemo fi khayabatil jubbi ka nder luggendi woydu yaltaqitu on sa hoccaymo ba'du sayarati yoga e seteɓe in kuntum shawlatike fa'iluna ko betum waɗon mo goɗɗum oyni awa joni si tawi on waɗay mo goɗɗum awa unte mo bete e koloyru galu ɓe ari noon ɓey ka ɓen maɓɓe yaqub ɓenni ya abana kan yo ɓen amen malaka ko honɗum heɗuma laata amanna an a hoolaki ɓe ala yusufa e fi yusuf wa inna no menen noon lahu wonnande yusuf lanasiuna pellet meɗen laaɓanimo arsilhu accitudumo ma'ana wondude amen gada jango yarta kanko kadi o ya o ñaama ɓiɓɓe leɗɗe wa yal abo fija wa inna no menen lahu wonandemo la hafizun pellet men renaymo gala o inni ɓe inni no min la yahzununi no suninanmi an tadhhabu bihi nde yaadu ton e makko wa akhafu miɗo huli an ya'kulahu dhi'bu wota bonoru ñaamoymo wa antum hara onon anduga e makko khafilun komi wetiniɓe ko fiyon non oynani ɗo mo huli wota bonoru ñaamumo galal kulabi innahu ra'a fi manamihi ka annahu ala zirwati jabal hari o hoyɗino kanko yaqubi himo e hoore fello dow wa ka anna yusuf fi batnil wadi o hayni ɓiɗɗo makko on yusuf ka ley fello ley fa ida asharatum min aziab gadi tawashathu turidu aklahu o yi bonoji sappo no raɗo yusuf no falamo ñamude kanko emo ka hoore fello dow kanko yaqubi ka koyɗo fadara an wawi ɗum mais bonoru goo sorti e ɗiya bonoji sappo kayru nde woni defandugol yusuf wallahi dafa anhu summa in shaqqatil ard fatawara yusuf fiha salasata yamin bonoji ɗin raɗi yusuf ha tun leydi ndin oyino seeki leydi ndin seeki waɗi gayka yusuf unti toon après ndi fermi wo wi yusuf noon toon balɗe tati fa kanatil ashara ihwatuhu tawi noon kanko tawi bonoji ɗin sappo ka hakkille makko alors ko kotiraɓe makko ɓe ok wallazi dafa anhu ahuhul akbar yahusa ko bonoru ndu sortinonduɗa noon harano defande mo contre ɗiya bonoji ɗum ko o kotira makko ineteɗo yahusa par ce que ɓayɓe piyimo ha o yire ɗum yeeso se gewto yeeso toon ko on arata o fatto ko noon arata innamo joni accire ni piyugol mo awa bete si tawi ko en untaymo ɗo untemo ɗo après yahi yetoɗen ɓe makko noon ɓeni nono ɓe joni ɓeya kadi ɓe wona contre on ɗo yahusa watawarihi fil ard huwa magamuhu fil jubbi salasata yam tawi noon koyɗol ngol ko leydi ndin ɗumanni kon o unti toon o woni toon balɗe tati jaka ko ɗum o wonoyta noon kadi ka fammere balɗe tati si kotiraɓe makko ɓen bugikemo donc sabu ngol ɗo koyɗol waɗi kanko o huuli oyni o falaka junnugol mo ɓe gaalu ɓe ƴettanimo aadi ɓe inni la in akalahu dhi'bu men wondi si bonoru ñaami o wonano hara menen usbatum ko men sagataɓe ɗuɗuɓe jama ɗuɗuɗo innano menen isa muntum ala khasirun awa hara menen ko men jasuɓe ok o junni ɓe mo falamma dhahabu bihi ɓayɓe yaadi e makko wa ajma'u ɓe fottanoyi an yajaluhu yoɓe waɗimo fi hayabatil jubbi ka luggendi woyni joni noon inna yaqub alayhi salam lamma arsalahu ma'ahum akhadha alayhim misaqan khalizan oyni ok joni o inni be tum mi jona mi junnay o yaada e makko mais on ƴettanay lan aadi taw on woni aadi ndin oyni ɓe la yahfazunnahu wondema ɓe renaymo ɓeni ɓe renaymo wa sallamahu ila rubil o ndaari ɓiɗɗo makko oynteɗo rubil o ƴettimo junni juukum oya ko oyni rubil mi junnima o ko ammi halfinimo oyni mais hino ɗo ko melma haalande ko oyni mo ya rubil innahu sahirun andi o ko paykun toso kun ka wa ta'lam ya bunayya shafaqati alayhi andi kadi ha on to mi yiɗi o ka rubil ni o inni fa in jaa awasi o welama fa atimu ñamminamo nani o inni ok wa in atisha so ɗon ɗama fa askihi yarnamo anani o inni awa wa in aya si on seppi ha o innima o ronki familu rondoɗamo ka balaje ma anani summa ajjil bi raddihi ilay oni kala ko fuɗɗi waɗugol mo yiltitamo tinnayi an anani o yay rubilin ni awa joni noon fiyoɓe convaincu ɓe maɓɓe wondema fuyi ɓe waɗoytamo ɓay hari mo ɗowtude ɓe o ɗowtay ɓe seeɗa ha ɓe woɗɗoyo noon so yilto kanko e yaqub
fa akhazu yahmilunahu ala aktafihim mo kala ƴetta yusuf waɗa ka balaje mum yaha tippina oya kadi ƴetta mo ɗumano jaka ko fi yaqubu no reeni ɓewni waɗirde ɗum ok la yada'uhu wahidun illa rafa'ahu akhar goɗɗo goo joƴƴira e mo tun goɗɗo goo kadi pifo mo waɗa mo ka balaje makko wa yaqub yusayyi'uhum maylan yaqubu ɗowti ɓe mayl goto summa raja o yiltiti falamman qata a basara abihim annum ɓayɓe andiɗo hande kadi ɓe ala yide ben maɓɓe o mutoyi few ramahu allazi kana yahmilu illa al ardi hatta kada yankasir o rondinoɗo mo ɓay o ferike mo ka leydi o waɗi a pew o hela par ce que ɓe andi yaqubu hoti faltaja ila akhar o dogi o yahi e kotirawo makko goo fattagol fa wajada inda kulli wahidin minhum ashaddu mimma inda l'akhar mais kala mo yehi ka mum o tawa ñaande nde on ɗo ñaɗantamo nden no ɓuri hulɓinade ka o iwriɗa fastakhasa bi rubil o ari noon o fatti kotirawo makko o mo yaqubu mo ben maɓɓe junnunomo rubil o ari ka rubil wa qala o inni mo rubil anta akbaru ihwati ko a kotirawan jano kan woni afa on wal khalifatu min ba'di wali alayya si bemmen iwi ko an lontoto bemmen ka galle par ce que kan woni afa on wa aqrabul ikhwa ilayya farhamni warham dafi onni me yurminalan lo ere anden kadi falatamahu latmatan shadida rubil bantimo banto musungo wa qala rubil innimo la qarabata bayni wa onni min e ma nayen sikke o inni fad'ul ahada ashara kawkaban faltunjika minna o inni noddu koode ɗen 11 inna yo ɗe intervenani hande ɗo fa alima ko on sayi o andi anna hiqdahum jaka ngayguɓe marani mo ngun min ajli ruya o jaka ko sabu koye ɗon gon par ce que o inni noddu koode ɗen 11 ɗe walle fata'allaqa bi akhihi yahuza o yehi kadi o wengi e okkoto makko enteɗo yahuza wa qala inni yahuza o inni mo ya akhi irham da'afi wa ajizi wa hadasata sinni woni me yurmeɗa ko mi ɗoyi kon hakkude moɗon warham qalba abika yaqub woni si tawi a yurmetake lan yurme ɓernde bemma nde yaqub par ce que si goɗɗum waɗi lanɗandi moussa e mo awa miiji to fi on ɗon fama asra ama tanasaytum wasiyatahu wa naqattum ada woni me o yaawi yejjitugol ndi aadi ndi ƴettan ɗo yaqub fa raqqa qalbu yahuza kon say ɓernde yahuza nde hoyi on ɗon yurmede ari e makko wa qala inni ɓe luttuɓe wallahi la yasiluna ilayka abadan ma dumtu ayam o inni yusuf hakkundan e allah o inni hande kadi ɓe hewtatama tanke miɗo wuuri si mi maayay noon si ɓe hewte yahuza wolani mon summa qala yahuza fewti noon e ɗimmoɓe makko ɓen kodirama o inni ɓe o inni ya ihwata kono yo musidɓe am inna qatlan nafsi warugol wonki allati kin harrama llahu ki allah harmini warugol min azamil khataya ko jeeya ɗum e ko ɓuri mawnude e bakkatuji o inni faraddu haha sabi ila abi natten kum pay kum ka ben makkum wa nuahiduhu alla yuhaddisa walidahu bi shay'in mimma jara abadan e pi kun ƴettana en aadi wondema ko yetota ko ben men ko feƴƴi kon ɗo ko ko piiɗe mo o wolta ɗum abada so ƴettandi ndin en aadi natten mo wota en warmo ɓay yahusa wolani ɓe ɗum fa qala lahu ihwatu ɓeya jaabimo ɓe inni mo ya yahusa wallahi ma turidu illa an takuna laka almakana inda yaqub ɓenni yahusa an a faala ɗaɓɓugol poste ka yaqub ko toɓɓe wonɗa ɗaɓɓude a faala yo yaqub yiɗe ɓenni wallahi la in lam tada'ahu la naktulanna ma'ahu ɓenni si a accitalimo min wari dayi o gonon ɗiɗo ɗo qala yahusa inni ɓe fa in abaytum illa dhalika fa ha huna hadha aljubbul muhis o inni ok si tawi on inni beetun awa waɗenmo goɗɗum probléme ala awata en warmo ƴettenmo hino ɗo woyndu koloyru ka bolle tun woni e kulle awa umtenmo ɗo allazi huwa ma'awal hayat wal hawan o inni ndu woyndu ɗo ko werde bolle tunni umtenmo ɗon fa ida usiba bi shay'in min zalika fa wal murad
si mboddi soppimo ton haray ko ɗoni faale mon on ko ɗoni ko ɗaɓɓa ko hara on heɓi kay fayin ko ɗaɓɓuɗon kon wa qad istaratum min dami hara on fowtike hella makko wa in infalata ala aidi sayyaratin yazhabuna bihi ila ard fa huwa almurad si tawi kadi ko seteɓe goo ari hoccimo ɗo ni tun yaade e makko kam maɓɓe ɗon kadi haray on heɓi ko faala ɗon ko on ɗum faala ɗon ko taw yittito ka galle ɓen men ka na haray ɗum ɗon gasi fa ajma a ra'yum ala zalika ɓe fof ɓen yokke ɓe fontani ɗum ɗon yoɓe untumo ka koloye ko ɗum woni falamma dhahabu bihi ɓayɓe yaadi e makko ko ɗon ka wa ajma'u ɓe fottani an yaj'aluhu yoɓe waɗumo fi ghayabatil jubbi ka nder luggendi woyndu Allah daali wa awhayna min wahayni ɗon ilayhi faade makko kanko Yusuf latunabbi annahum a yeetitoy to ɓe kotiraɓe ma bi amrihim hadha ɗi piiji ɗi ɓe wonma wadde ɗo ñande go wowmata kamɓe la yasurun nde ñande hara ɓe sowa andude ko anni hara hayiɓe faytuma wa qila inna Sham'un huwa allazi qata alhabla joni noon ɓe ari fi untugol mo ka woynu ko on ɗum ko Allah en ɗo latunabbi annahum bi amrihim hadha yeytoto ɓe ɗum ɗo ɓe inni ɗum ɗo ko fiyon ɗum Allah adani ɗum e Yusuf fa ala hadha yakunu alwahyu ba'da ilga'ihi fil jubbi taqwiyatan li qalbihi wa tabshiran lahu bisalam Allah andinay moni wondema o mayata ka woyndu ɗo par ce que Allah ni mo a yeetitoy to ɓe ɗum ñande go aha ko yo andu jaka awa mi mayata ɗo joni noon ɓe addi mo ɓe uddude mo ka woyndu ɓe haɓɓi mo e ɓoggol koye noon ɓe ƴetta noon ɓoggol ngol ɓe accitira doy yudlunahu fil bi'ri ta'allaga bi shafiril bi'r fa rabatu yadayhi ɓe haɓɓi juuɗe makko ɗe wa naza'u gamisahu ɓe ɓortimo dolokke makko on fa qala inni ɓe ya ikhwata oyni me kotiraɓe an raddu alayya gamisi junni telan o dolokke atawara bihi mi surrora o ɗo fi hasal jubbe nder ka gayka fa in mittu simi mayi nder ga kana kafani o ɗo dolokke on analan kasange o wa in istu simi wuri kadi mi mayali o wari bihi awrati yara ɗum ɗo mi suuɗirta ara on taw ɓorta fa galu ɓe inni mo kadi ɓay o wolani ɓe ɗum ɗo udu ushamsa wal qamara noddu nange ngen e lewru ndun wal ahada ashara kawka ben e kode ɗen 11 fala tu'nisuka wa taksuka in ɗen ɗon ɗe addante cionci ko ɓornoɗa yo kode ɗen e lewru ndun e nangen addante cionci ko ɓornoɗa fa gala inni ɓe inni lam arasa wonni koni min mi hoyɗali ay hunde fa dalluhu fil bi'ri hatta idha balagha nisfaha ɓe accitirimo noon doy ha ɓe andi ɗo ɓoggol ngol fecci e tumbo ko yawgol ley alquhu iradatan an yaskuta fa yamuta ɓe acciti noon ɓoggol ngol fiyo yanoy o maaya fa kana fil bi'ri ma'un fa sakata fihi o ari noon o yani e hoore ndiyam ɗam summa awa ila sakratin fagama alayha tawi fetere no ɗon o ari noon o dari e hoore fetere nden wa qila wiya inna Sham'un ko Sham'un huwa allazi qata alhabla ko Sham'un o ko tam kanko taƴino ɓoggol ngol fiyo yoya unto iradatan an yatafattata ala sakra fiyo yo untono untori wosimo faala o muncitoto nder toon wa kana Jibril tata saqil arsh fewndo ɗon tawi Jibril no ka sengoley arsh fa awha llahu ilayhi Allah yeeti ɗon Jibril an adrika abdi o inni yahu jaɓɓitoɗa jiyaɗo an o wa qala Jibril inni ko honno arduno o jaɓɓiti Yusuf kaɓe taƴi ɗon ɓoggol ngol ɗon e hewtude ley fa asratu Jibril inni mi yacci wa habattu hatta aradtuhu bayna rami wal wuqu'i fa agattuhu ala sakrati salima kaɓe taƴi ɗon ɓoggol ngol joni mo untade sayna Jibril ari ɗon e o hewtude ley hari o nangimo ko o joƴƴinimo ka hoore fetere hara hunde waɗalimo fus waɗalimo wa kana zalika al jub ma'wal hawam tay noon won ndun woyndu kala façon kulle ɗen no nder toon fagama ala sahrati wa jala yabki Yusuf dari ka hoore fetere o fuɗɗi wullude fanaduhu ɓe noddimo ka hoore ɓe indi Yusuf fa janna annaha rahmatun alayhi adrakathum o sikki awa ɓe yurmama mo yo nooto o nooti tum ɓe feri hayre kadi fa ajabahum ɓay o jaabi keɓe fa aradu ɓe faala an yuraddihuhu bisahra muncigo hoore may ko nden fetere fa mana'ahum yahuza ari darni ɓe woni mais taw
ton fiɗumo kaaƴe kadi nder ton wa kana yahusa yaati bitame e nder balɗe tati ko woni kon ka woyndu fof yahusa addana e mo ñaamete falamma waqa uryana nazala jibril alayhi ɓay ɓe ɓortimo dolo kunkum ɓe tippinimo ton ɗen jibril tippi e makko wa atahu jibril bi gamisin min hariril janna o addanimo dolo kun iwkun ka aljanna fa albasahu o ɓornimo falamma qama ala sahra qala ya ihwata o dari ka hoore fetere o ewniɓe o inni ko noon yokkotiraɓe am inna li kulli mayyitin wasiyatu maayo fof wasiyoto ka ɓenni hi o inni ok o inni fasma u wasiyati heɗe wasiyo a gommi wasiyo o ɓay mi anda si mi hisay ɗo gaalu ɓennimo wa ma hiya kon woni wasiye ma o gaala o inni ɓe idha jtama'atum kullukum fa anasa ba'dukum ba'dan fazkuru wahsati o inni say on fof moɗon tumbodiroyɗon ka galle bemmen miɗon ittodira wula andite min miɗo ɗo min tu miɗo wulɗa ɓenni goo o inni wa idha akaltum fazkuru ju'i so ñaami ya on haari andite min lan ɗo miɗo weela wa idha sharibtum fazkuru atsi si on yari on ɗon ɗiti andite min miɗo ɗo miɗo ɗonɗa wa idha ra'aytum khariban si on yi'i koɗo ka men ɗon no feƴƴa fazkuru hurbati andite min kadi miɗo ɗo miɗo komi koɗo ɗo par ce que naka amin ni e nde nokkure wa idha ra'aytum shaban si on yi'i sagata fazkuru shababi andite cukayagal ngal fa qala lahu jibril sayna jibril innimo ya yusuf hey ko an yo yusuf kuffa an hadha accirni wastakhil bi du'a soholir waɗugol du'a fa inna du'a inda allahi bi makan o inni du'a no mari martaba ka allah summa allamahu o inni habbo mi janne honno torontoɗa allah fa qala jibril innimo qul allahumma ya mu'nisa kulla kharib wa ya sahiba kulla wahid wa ya malja'a kulla khaif wa ya kashifa kulla kurbati wa ya alima kulla najwa wa ya muntaha kulla shakwa wa ya hadira kulla mala'in ya hayyu ya qayyum as'aluka an taqzifa raja'aka fi qalbi hatta la yakuna li hammu wala shughlun khairuka wa an taj'ala li min amri farajan wa makhrajan innaka ala kulli shay'in qadir o waɗi du'a on o inni kon ɗum firi du'a on o inni jibril inni mo yeeto allah inna allah ko an woni ittayɗo wula kala koɗo ko an woni wondiɗɗo kala bajjo kala goɗɗo siko bajjo ko an woni wondiɗɗo makko on ko an woni fattorgal kala huluɗo ko an fattoto ko an woni ittowo kala sattende ko an woni anduɗo kala cewni ko yimɓe cewnodirta ko an woni hattirde e kala ka goɗɗo wullitoto ko an woni tawaɗo e kala jama ko woni hara hiɗa tawaɗon o inni ko an woni wuruɗo duumiɗo e laamu mi torikema ƴettu jortare ma nden bugoɗa ka ɓernde an ha hara mi ƴettata ɓernde an nden mi waɗa e goɗɗum mi acce ɗon an allah o lanni wadde du'a tum fa qalatil malaikaɓe ɓe wonɓe takko ɗon ɓe inni ilahuna ɓenni hey ko an yo allah reweteɗo amen nasma'u sautan meɗen nande ɗo hito wa du'a an e du'a as-sautu sautu sabiyin hito ngon ko hito payko wa du'a'u nabiyyin me du'a on ko du'a annabajo min woni nande ɗo wa qala dahhak nazala jibril alayhi salam wa qala ya yusuf ala uallimuka kalimatin idha anta qultahunna ajjala allahu laka khurujaka min hadha al-jub o inni yusuf arɗo kadi mi junne konguɗi hara ɗon yaway sut yaltugol ma ɗoɗe a wowlayɗi tun yalta ka ngay ka ɗum jibril ari oy qala nam o inni awa wowlanan konguɗi ɗi o inni qul wi'u ya sani a kulla masnu'i wa ya jabira kulla kasir wa ya shahida kulla najwa wa ya hadira kulla malay wa ya mufarrija kulla kurbatin wa ya sahiba kulla kharibi wa ya mu'nisa kulla wahidin i'tini bil faraj war raja'i waghzif raja'aka fi qalbi hatta la arju ahadan siwaka o woli o do du'atu faraddadaha yusuf miraran o fillitimo tu fa akhrajahu allah fi sabihati yawmihi zalika min al-jub bimbine ñande o yaltika ka woytu joni ko ɗon ɓen darade ɓersi kadi alaji yusuf alaji ismail اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم
allahumma yo Allah dan en bone kadi Allah dan en bone kañum añi man Bidon seeɗa men raw Allah sohani mbaraji o mawni mbaɗi aslam yo ɓe mbatti lewrundi ɓe mbatti jangguinki yo wonɓe noon ɓe faami yo wonɓe newiɓe barki teddude annabijo barki Allah ko yiɗi annabijo yo Allah hawto e ngal janna Allah hokke barke lewrundi Allah ɗo oɗa ñande Allah hokko e barke lewrundi sadakaji ko wona e waɗe lewrundi e jangguinde ko won e won janggude dewe ko wona waɗede ko fof yo Allah jaabina sabu annabijo yo Allah hawtita e ngal janna ɗo hara ko aljanna tagana ɗe naatina ɓalli ɗe yiide e bone mawɗo yo Allah wuuri ko yamana barke teddude Allah barama taqabbalu voilà rasulullah ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا